udah cening sang inggih yan mekaditel pengandikani Dewi Kunti uduh ne kecening Sang Prabu Kresna Idewa wireh yadanyo abot jati wireh iadnyone ane lakar kegelarang ane madan karyo maligio totonan cening tuah karyo agung pesan tuh cening Dewa maka yajo mano Idewo subonawang meme subotuo kena memene gede kewalo bayun memene tuno do idewo nyebetang ane jani idewo anggon meme limo batis memene ya. Apa yadanyo nerakayo sutet ne suksrahang meme tekeneng idewo Sang Prabu Kresna ceneng ane nabdabang sekancan panya ke mekejang pengideh memene pengsido sidaning don karyone ceneng tanah jaruban dening biuto gitu masih rikalone ngemargiang yadnyonen tupang sido terepti sing ado biuto nyin ane ngawe madan pekewah totonan cening keto cening mogi sido labado karyo tuah buku keketo nyen pengacap ibu ne cening pengideh ibu tekening idewo dumadak madak sih kawine mepuaro yadnyone sido memargi antar sidaning don yadyone kita cening sang kesawang matur nuwun riwo
Terus mangkano saturan siro betari kunti antianto sumahur siro nato kesawu ne mangken nyawe sang Prabu Kresna singge karato Prameswari daging penyawis sang Prabu Kresna singgih ibu pasang tabib ikatuna nangaturakan punang bakti lah makanonatan kekeneng hupudrawu inggih ampuroyang titiang ibu titiangnya dia mahut sakon yan sekadi asa punika daging penguduh ibu duh kapan titiang pacang purun persanggo titiang jagi sayageng margiang ibu sareng puteran Ibu Agung sesidan-sidan antuk titiang pacang nagingin napilwir sane sampun kandikayang ring titiang kesarengin antuk aden-aden titiang sang panceu pendawu mekejang ibu moge antara dan pobayo dumadak-madak raris suwece kawini meresidayang raris yadnyone kemargiang rahayu pemargin yadnyone ibu panjang sami sido manggo kasukertana dumadak raris mawit sangkaneng iadnyone sane kemargiang punika panyake manggihin kerahayuan jagatin aler kertora harjo gemah ripah loh jinawi ya. Seraken tingkap. Yeah.